Hello guys, dunia hin miso a thil thum leli tabang ko order in cho ung tungin I tabang ap na be te hoi hoi lu khat na hi le panda lens ai in ani na hi le khom hin za thum ma kala hin si ai le che panda lens hi le 700 in manong tampon koi tabang ade din chi video ako nai na vet na day le na ki order the na nga thum na chi hi le mobile stand hin sandan fit sagi hin hoi thobi penin panda lens ana ve okite दूर भी नाव की मांग थी ये stand lens stand nai ang kibut अच्छी ना mai thị ना và chú ý cái sự tu điều tâm kỳ lệ cụ không thấy thì để nhau để sẽ lại không tao phải tục chạy đi gì vậy em xem đi lắc độ thì tao không mặn chứ tao chụp panda lens in thum na ni na macro nó về cái mặt đây cái gì đúng đấy ta cái sụt à ta cái sụt à cái là độ à yes to vậy chứ nó lắm cũng quan trọng chẳng ta đi mà ta hết nó tên lẽ cả lạ tiếng cả lạ họ chịu in về điều he
to chu ya chu tan tu hin result na be autte kan la di hin Panda. alang pe pe a hola na he Sintra galang pe ako na kala he acha ka khot ki thing he lens ka ala do te chu juice me tu hin lens ka bu te wow che lens ki but lo ki hit na chu tu chun imuta win a he tu hin chu panda lens ai in hi tawin ai ti le ki la thiu he gạ lạ độ lệ 1 2 3 chui gạ bút kít leo camera hi lo lens ti hoi yong le adjust ki ball lo hoi na hi wat te hin lim them khat kala hoi adjust kan ball pai di hin hi chong ni adjust ki ball lo ki hit dan mobile stand hi apa oye tun macro hi to bangam be ki taw te ji di zat bang hai pagial to bang ai ole oi na sobam guys 1 2 3 nhiều dễ pa liên dễ pa micro mama lần nãy là nó đan ấy hoi po panda lens to mobile stand wang cho hoi na in micro wang hi kivet danin a hoi pui